Reka twongere tubasuhuze nk'uko mudahwema kudukurikirana gatanu kuri gatanu. Njyewe ubagezaho amakuru nitwa Ildefonse Habimana, ndabashimiye. Mbere yuko dutangira amakuru y'imikino, reka mbanze mbabwire ko muri abantu bahora ku mutima wanjye, kuko Imana nsenga, Imana dusenga akenshi umutima mukorana, umutima mufite, Imana ikomeze ibahezagire. Dore ko mudahwema kudukurikirana mu biganiro byacu bitandukanye bica hano kuri televiziyo yacu Network Empire. Uyu munsi noneho tugiye kureba amakuru y'imikino. Umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi yatangaje amakuru nyuma y'uko ikipe y'u Rwanda itsinze Benin ibitego 2-1, ariko yagize ati: ntabwo nshimishwa no kubona abafana baza gufana ikipe ari uko itsinze gusa. Ndifuza ko waba umufana koko ukaba umufana nyakuri. Umutoza w'Amavubi yanenze Abanyarwanda badashyigikira ikipe yabo. Umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi Tosten Frank Spichler yanenze abafana banga kujya ku kibuga kuko ikipe iri mu bihe bigoye, bakayiba hafi igihe imeze neza gusa. Ibi ni bimwe mu byo yatangaje nyuma y'uko Amavubi atsinze Benin ibitego 2-1 mu mukino w'umunsi wa kane wo mu itsinda D ryo gushaka itike yo kujya mu gikombe cya Afurika wabereye kuri Stade Amahoro kuwa 15 Ukwakira 2024. Spichler yabanje kuvuga ko gutsinda cyangwa gutsindwa byose bibaho, ariko igihe cyose abafana bakwiye kuba inyuma y'ikipe kuko aribwo ibona umusaruro ukwiye. Ati: birababaje cyane, biranagoye, birababaje cyane rwose. Harimo na bamwe abanyamakuru mureba ibyavuye mu mukino gusa, mukavuga byinshi bya henahe mushingiye ku mukino w'umunsi, ariko ntago ari gukorwa. Ubwo si ugukora mu mwuga, si ugukora ubunyamakuru bw'umwuga. Ndibaza ko mu mukino uheruka nubwo twatsinzwe cyangwa se tutabashije kwitwara uko twabishakaga, ntabwo twakinye nabi, ariko ukumva uravuga ngo ikipe y'igihugu ngo yatsinzwe, ukavuga ngo batsinzwe sinjya ku kibuga, ngo abo bazajya muri Brazil cyangwa ahandi tugomba kwemera ntabwo turi ikipe nziza ku isi. Ayo ni amagambo umutoza w'igihugu yatangaje, amagambo y'akababaro, yavuze ijambo rimuri ku mutima. Ni ubwa mbere avuze ku bafana, ni ubwa mbere avuze ku banyamakuru, akabivuga yeruye adaca hirya no hino. Akomeje agira ati: niba tugiye mu mukino tuba dufite amahirwe yo gutsindwa cyangwa se gutsinda, igihe twahatanye cyane kandi n'amahirwe yadusekeye. Spichler yongeye ko niba utekereza ko uza ku kibuga kuko ikipe yatsinze, ntabwo ariko abafana babaho. Umufana ni wa muntu ushyigikira ikipe mu bihe byiza ndetse no mu bihe bibi. Nshimiye abaje gushyigikira aba bahungu, naho abandi simbitayeho. Niba bifuza intsinzi gusa, bajye bajya kwikinira za Play. Umukino wo kuwa kabiri warangiye u Rwanda rutsinze ibitego 2 bya Nshuti Innocent na Bizimana Djihad, mu gihe icya Benin cyinjijwe na Andres Hantondiji. Mu gihe icya Benin cyinjijwe na Andres. Umunsi wa kane wasize u Rwanda rufite amanota 5 n'umwanya wa 3 mu itsinda D, mu gihe imbere yarwo hari Nigeria iyoboye n'amanota 7. Benin ikagira 6, mu gihe iya nyuma ari Libya ifite 1. Nigeria na Libya byari gukinira i Benghazi kuwa kabiri, ariko CAF ivuga ko umukino utaba ndetse iri gukora iperereza ku byagaragaye.
iri gukora iperereza ku byagaragajwe na Nigeria ko yakiriwe nabi muri Libya. Mu gihe uyu mukino utarakinwa, u Rwanda ruri kuri uwo mwanya, ariko uko byagenda kose ibizavamo byose ntacyo bizahindura kuri urwo rutonde, kuko Libya mu manota ifite ntabwo ishobora gutsinda byibura ngo igire amanota 5, niyo yaba 5 habarwa ibitego. Mu gihe rero u Rwanda rurimo rwitegura gukomeza guhatana kugeza rugeze ku cyemezo rwihaye yo kujya mu gikombe cya Afurika, arasaba Abanyarwanda Spectra ko byibura bakwemera ko ikipe y'igihugu ari ikipe y'igihugu, bakemera kuyiba inyuma mu byiza n'ibibi. Mbaye mbashimiye, ni umukunzi wanyu wa Kadasohoka Iri Defense.